Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun Waalaikumsalam. berada, kita akan belajar Iqra kelima halaman terakhir 31, 32. Ya, sebelum ke Iqra 6. Ya, Iqra 5. Silakan Bu Warningsih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Salah. Kok salah ya? Satu salahnya Ya, di sini kecepatan takfir lana. Terus di sini panjangnya tadi salah ya. Saya garis bawahi ya. ya Pak. Nih. Saya Mana ulang ya yang Pak. panjang? Lana Ya. watarhamna Alhamdulillah. lanakunanna minal khosirin. Ayo tenang. Nggak usah pakai lagu dulu Bismillah. betul. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna Ananya lanakunanna pendek. Lanaku, lanaku. Ayo. lanakunanna minal Salah. khosir. Lanakunanna minal. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Salah. Salah khosirin. ya. Salah. Nih dengerin ya. Ya, Pak. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, penekanannya yang salah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Salah. khosirin. Lanakunanna minal. Nanya pendek ini. Lanakunanna minal. Lanakunanna minal khosirin. Nah gitu. Ya sedikit tapi itu salah. Lanakunanna minal. Lanakunanna minal. Lanakunanna minal khosirin. Terus bacanya nggak boleh begini. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Nggak boleh. Harus nyambung. Wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanaku gitu. Nggak boleh ada jeda. Ayo lagi. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Kunya minal panjang. khosirin. Oke oke. Ya. Kunya kan Lana, panjang oh di ya, garis ya, ya, bawahi. ya. Ayo. Lana. Lagi. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Salah. Oh, Kok salah. masih salah? Sekarang salahnya pindah ke tengah. Ini udah benar, di sininya salah. Kalau Bu warning sih tadi lanakunanna minal. Kan nggak ada yang Iya, manjangin. iya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Udah mendingan, belum pas. Dengerin ya. Jadi ujungnya aja nih yang salahnya. Watarhamna lanakunanna minal. Lanakunanna minal khosirin. Coba dari watarhamna. Wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kayaknya ibu bermasalah kalau ada tasjid nyambung-nyambung mad ya.
Tapi dilatih. Insya Allah lancar nanti. Kemudian yang bawah. Fato, fato, fatofa, salah. Salah. Fatofa alaiha ifum mir rabbika wahum naimun. Salahnya cuma di sini doang, ketinggalan sedikit. Ayo, pendek. Fatofa alaiha ifum minar rabbika Kok wahum jadi minar? Tadi udah mir mirrobika. mir Ini huruf mati. Terus ini hanya hadada. Ayo lagi, tenang. Fatofa alaiha ifum mir rabbika wahum naimun. فطاف عليها طائف من ربك وهم naimun. Kalau metode ngeja, metode tekan, metode hentak, nyuri nafas nggak apa-apa. Ini metode doa. Baca doa pun putus-putus kan nggak apa-apa. Tapi nanti kalau baca Quran nggak boleh nyuri nafas. وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Metode ini insya Allah lama-lama ibu jadi pinter. Karena ibu sering ketinggalan di tasjidnya. Itu karena udah belajarnya kita sudah senja agak susah. Tapi insya Allah dengan semangat, insya Allah akan pinter. Yuk. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dallun. Bagus. Kalau pinter, kalau benar saya bilang benar. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Jadi kalau yang benar nggak saya bentak lagi, nggak saya metode putus, metode tekan. Karena suara saya juga habis, sayang. Eman-eman. Kalau ada yang salah aja. Yuk yang ini. Wala. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Iya. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kemudian. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Kemudian. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kecepatan. Apa aja? Afnya tidak panjang, tapi pengucapan afnya sempurna. Afwaja. Kalau Bu Juni tadi, aja apa? Ayo, sempurnakan pengucapan F-nya. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Kemudian Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu inna. pendek. Iya Pak, salah ya Pak. Fasabbih bihamdi
rabbika wastaghfirhu innahu Pendek, hunya masih ketekan. Oh, yang ini firah ini ya, Pak. Boleh firah, Pak? Ya, boleh kalau nggak kuat wastaghfirah. Nanti ulang lagi di wastaghfirhu ya. Nah. Oh, baik, Pak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu Wastaghfirhu. wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Boleh juga kalau kuat napasnya satu napas, kalau enggak dibagi dua. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Banyak orang yang salah baca wastaghfir, hunya enggak dibaca, itu salah. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Silakan di Kerenam. Ya, Pak. Bu Warsiningsih Ya, Pak. di Jagakarsa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mewahid. Miwahid. Awaliti. Awalidi. Kemudian Habbau wa nabata. Habbau wa nabata. Habbau wa nabata. Kemudian Sirajau wa haja. bukan. Sirajau wa haja. Bukan. Salah, Pak. Salah. Nggak nanya yang benernya gimana. Ya, benar. Gimana, Pak? Yang benar, Pak. Jauh. Wah, haja. Kurang nyambar digitunya tuh. Wah, haja. Itu nyentaknya. Kalau itu mah nggak usah gitu. Jauh, wah, haja. Cuman untuk ke situ tuh susah kalau nggak dilatih. Kecuali udah bisa. Ayo. Sirajau wa haja. Gitu ya. Coba jangan disentak. Oh, ya. Sirajau wa haja. Salah ya, Pak. Salah, Pak. Sirajau wa haja. Wahnya jangan wah, jangan gitu. Sirojau wah, hanya jangan wah, jangan digituin, biasa aja. Wah aja, biasa aja kali. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sirajau wa Siro, rohnya panjang. Sirajau wa Jauhnya jangan jauh. Jangan jauh, Jawa jauh. Bu Waringsi orang Jawa mana? Itu jauh. Nyawa. Itu mah ngenye dong. Jawa. Siro jauh, wah gitu biasa. Sirajau wa haja. Salah lagi, Pak. Yuk lagi. Sirajau wa haja. Sirajau wah. Sirajau wah. Haja. Sirajau wah. Haja. Kemudian diulang lagi. Sirajau wa haja. Sirajau wah. Haja. Kemudian. Ulang, Pak. Kemudian ya, Pak. Iya. Selesai. Ya, Pak. Diulang lagi.
sirajan wahaja. Kemudian Yajrotan wahidah. zai. Zai. Zajaratau wahidah. Kemudian Pak, naikkan sedikit Pak. Rahmatawa. Pak. iya ini. Ya, Yuk ya Pak, silahkan. siapa? Rahmatau. Rahmatau wa ilma. Rahmatau wa ilma. Kemudian Aduwa wa khazana. bukan waho. Eh, Itu mah waha. Kan tidak ada titiknya. Titiknya tak ada. aduwa Bukan. wa Kurang khazana. nyamber. Oh. Berarti ini yang seperti ini kasusnya. Mau nggak mau kita ngajarnya seperti agak disentak. Entah Gitu. ya, Pak. Aduh. Wow. Wahazana. Iya Pak. Aduwa wa hasana. Bukan wahasana itu Z. Zat. Wahazana. Hazanah. Hazanah. Hasanah. Wahazana. Bukan wahasana kan. Hazanah. Wahazana. Aduwa wa hazana. Aduwaw. Aduwaw. Wahazana. Kemudian. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian Min waraihim muhit. miwaraihim muhit. Kemudian Ahsanu asasawari ya. ahsanu asasawari ya. Kemudian Kana fahisatan wa magta. wa maqta. Kana fahisatan Tau. wa magta. Kana fahisyatau wa maqta. Kana fahisatan wa magta. Kana fahishatan wa maqta. Kemudian Illa hamimau wa ghasyaqo. jangan wangos, kelihatan orang Jawanya itu mah wangos, wangan wangos, wagos, gogo, jangan ngongo, wagos, ayo, kan udah lama di Jakarta, masa wangosako, wagosako anto, yuk. Illa hamimau wa ghasyaqo. Sini apa soal, ayo dilihat. Sa. Illa hamimau wa ghasyaqo. Kurang nyamber. Illa hamimau wa ghasyaqo. Illa hamimau wa ghassa. Illa hamimau wa ghassa. Coba diulang. Illa hamimau wa ghassaqo. Bukan illa hamimau. Hamimau itu membawanti dulu. Illa hamimau wa ghassaqo. Ya jangan mau, jangan gitu.
illa hamimau wa ghassaqo. Illa hamim mau wa ghassaq. Jangan. Nih, illa Illa hamimau wa wa ghassaq. Kok gitu doang. Pak. Jangan ngeleber hamimau wa ghassaq. Jangan mau. Illa hamimau wa ghassaq. Kok gitu doang. Illa hamim mau Hamimau. hamim Hami matobi panjang. Illa hamim mau wa ghassaqo. Kurang nyamber. Ayo. Gosnya ya Pak, gosnya kan nyamber ya Pak, gosnya ya. Iya, wagosnya kan ada tasdid tuh di situ. Iya Pak. Illa hamimau wagossa. Kok kurang nyamber, nyambernya kurang. Siapa? Illa hamim mau wa ghassaqo. Iya, maunya idgham biguna ditahan juga. Illa hamimau wagossaqo. Ayo lagi, sabar. Ya Pak. Illa hamim mau wa ghassaqo. Salah. Itu salah. terlalu lebay. Ya Pak. Illa hamimau wa ghassaqo. Jangan dilebay-lebay dulu, jangan ngegelik-gelik di situ ya, nggak usah. Illa hamim mau wa ghassaqo. Salah. Wa ghassaqo. Ya wis, kalau masih susah enggak apa-apa. Ulang Pak, satu lagi Pak. Illa hamim mau wa ghassaqo. Illa hamimau wa ghassaqo. Enggak apa-apa. Nah, dicoba tadi juga bagus tuh. Yang lainnya dulu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian Buhtanau wa ismam. Salah. Wa ismam. Wa ismam. Ya. Buhtanau wa ismam mubina. Buhtanau wa ismam mubina. Kemudian Min waliyyu wala nasyir. kurang nahan. Miunya idgham bigunnah, wali double saja, iunya juga idgham bigunnah. Kurang nahan. Tulisnya gini ya. Miu wali wala nasir. Ayo. Min waliyyu wala nasyir. Min waliyyu wala nasir. Tinggal melatih aja ini. Ini tadinya terlena belajarnya sama bu gurunya ngantuk. Muridnya salah didiemin aja. Jadi begini. Jadi makanya kalau belajar sama guru yang nggak pas, kita jadi bodoh permanen, bukannya jadi pinter. Karena kesalahan itu numpuk di otak kita. Nah ngerubahnya, ya, tugas saya yang agak capek, tapi tidak apa-apalah ya. Untung dapat Pak Guru. Gitu. Alhamdulillah. Semuanya berkah lah ya. Alhamdulillah. Yang penting satu, kalau belajar seperti ini jangan mudah putus asa. Karena memang jangankan gurunya, jangankan muridnya sama semuanya.
Murid, guru sama perlu kesabaran. Karena kalau saya nggak, pilih aja, nanti gitu aja nggak ada perubahan gitu kan. Saya pengen Bu Waning sini benar-benar pandai, makhrajnya kena, tasdidnya Insya kena Allah ya. Pak. Ya Pak. Insya Allah sabar ya. Yuk. Ya Pak, siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walidi wa ma walad. Wa walidi wa ma walad. Wa walidi wa ma walad. Kemudian Nuhi wa adi wa samud. Nuhiu wa adiu wa samud. Ayo. Nuhi wa adi wa samud. Nuhiu wa adiu wa samud. Kemudian Sab'atu wa saminuhum. sab'atu wa thaminuhum. Kemudian Hudau wa busra lil mu'minin. biasa aja. Oh, Hudau. hudau. Oh iya, lagi-lagi Anda kan boleh juga. Kalau ibu cuman diblewer, hudau, hudau, jangan, hudau, 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 hudau wa busyra lil mu'minin. Jangan dibelewerin ya. Hudau, jangan, hudau, cukup. Hudau gitu ya. Cukup gitu doang. Hudau wa busra lil mu'minin. Hudau wa busyra. Hudau wa busyra lil mu'minin. Kemudian Wa farihu bil hayatid dunya. wa farihu bil hayatid dunya. Kemudian Sawabau wa khairum marod. coba jadi marod itu Salah ya? dibaca. Oh, Kalau dua maroda. patah dibaca ya itu mad iwad, dua patah dibaca satu. Sawabau wa khairum maradda. Yuk. Sawabau wa khairum marodda. Sawabau wa khairum maradda. Kemudian Alladzi jama'a malan wa addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kemudian Yahsabu anna malahu ahladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kemudian Ta'atu wa qalum ma'ruf. kau dan aku suka dan kau. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Ta'atu ain. Ta'atu
ta'atu wa qaulun ma'ruf. Kemudian Wa jannati wa ayun. siapa yang di ayun? Wa uyun. Ya astagfirullahaladzim. Wa jannati wa uyun. Jangan ditahan. Wa jannatiu wa uyun gitu. Nahannya di gombiguna, diguna wa jannatiu wa uyun. Enggak ditahan di situnya ya. Wa jannati wa uyun. Wa jannatiu wa jannatiu wa uyun. Kemudian Nasrotau, nadratau, bukan nasrota, nadratau. Natrotau wa sururo. Nadratau wa surura. Kemudian Wa fakihatau wa abba. wa fakihatan wa abba. Kemudian La baridin wa lanya panjang. kurang panjang ya Pak. La baridin wa la karim. La baridin wa la karim. Fi samumi wa hamim. Salah. Lah Pak. Fi samumim. Ulang Pak satu kali lagi Pak. Fi Ayo. samumim wa hamim. Kurang cepat. Oh. Fi samumiu wa hamim. Wa hamim. Fi samumim wa hamim. Fi samumin wa hamim. Fi samumin wa hamim. Min waraihi adab. Min wa Yang hilang siapa nih? Sebentar. Pak, saya hilang, Pak ada yang hilang ya? Saya kontrol, bentar. Saya kontrol dulu sebentar. Wifi saya kok hilang. Bentar Pak, ya Allah. Oh, Pak Ari yang hilang. Ya. Pak Ari yang hilang, Pak. Min waraihi adab. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Pak. Sorry. Astagfirullahaladzim. Hilang. Exit. Saya lihat. Internet akses kok Pak Ari berarti. Oh iya Pak Ari. Astagfirullahaladzim.
Oh, Pak Ari. Pak Ari, Pak Ari yang hilang. Oh iya, Pak Ari. Oh, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Atau apa? Yang bawah sekarang. Ya. La baridiu. Ayo. Ibu tinggal semangat aja. Satu langkah lagi Eh, udah pinter lah. Insya iya Allah pasti, Pak, pasti deh saya yuk. semangat Pak, saya semangat, insya Allah saya semangat Iya. Pak. Saya semangat Pak. Alhamdulillah. Silakan. Laba, labaridu wala karim. La baridiu wala karim. Bagus kemudian. Fi samumin wa hamim. Fi samumin wa hamim. Kemudian. Min waraihi adab. Miwara, miwara, miwaraihi adab. Kemudian. Magfiratu wa ajrun ajib. Maghfiratu wa ajrun azim. Kemudian ini pintar, ayo. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Wa anallaha. anallah Ya, gitu. ya Pak. Ya. Wa anallaha qad ahad. Ahata. Ya Pak. Ya salah Pak. Bismillah. Wa anallaha. Kurang nyambar. Wa anallah. Wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Bagus. Wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Kemudian Lawallaita minhum firara walamu salah. ita Wala minhum. muli tak. Wala muli tak. Wala muli Masya tak. Allah. Ayo. Ya, Pak. Lawallaita minhum firara walamuli Piroronya itu biguna minhum ditahan. Piroro. firara. Oh iya Pak. Lawallaita minhum firara Kurang nyambar. walamuli Piroro. firara. Ulang ya Pak, di situ sebentar ya Pak. Iya. Firara Viro. walamuli. Viro. Rohnya panjang matobi dulu. Viroro. Firarau walamuli tamin humruba. Lawallaita minhum firara walamulita minhum ru'ba. Kemudian Falanakusanna. bukan nakusan, nakuson. Oh, huruf Jawa itu Ya so. Allah, ya salah astagfirullahaladzim. Falanakusonna alaihim. Pendek. Falanakussonna alaihim. Falanakussonna alaihim. Segera. Ya Pak.
falanakussonna alaihim Itu bi buru-buru, nunnya ilmi tetap ditahan gunnah. Falanakussonna alaihim. falanakus falanakussonna alaihim bi ilmi wa ma kunna ghaibin. Iya. Falanaqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Kemudian Hada bayan salah. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul muttaqin. wa mau'izatul. Ini aja bagi dua ya. Hada bayanul linnasi wa huda wa hudau wa mau'izatul lil muttaqin. Ya bagi dua. Hada bayan Panjang. Hada bayanul Linnas bukan lil, linnas. Hada bayanul linnasi wa huda. Sinya pendek. Hada bayanul linnasi wa huda. Si wa huda. Hada bayanul linnasi wa huda. Nah, bagus. Wa hudau. Wa hudaw wa mau'izat. Pendek. Wa mau'izatul. Ya salah Pak. Wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wa hudau wa mau'izatul lil muttaqin. Wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wa hudau wa mau'izatul lil muttaqin. Wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wa mau'izatul pendek. Wa mau'izatul lil muttaqin. Iya, wa coba mau'izatul lil muttaqin. Masih ketahan. Oh, ya, Wa mau'izatul wa mau'izatul wa mau'izatul wa mau'izatul. Wa mau'izatul lil muttaqin. Wa mau'izatul lil muttaqin. Iya. Hada bayi. Nggak usah dari hada, dari wahudau aja. Wahudau. Wahudau wa mau'izatul lil muttaqin. Soalnya pendek. Wahudau wa mau'izatul. Izatul. Soalnya pendek. Izatul. Wahudau wa mau'izatul lil muttaqin. Iya. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Emang di sini banyak tasjid, banyak orang yang susah, yang kesulitan. Ya, yang ini walaqad. Walaqad ja'alna fis samai buruj. Ja-nya tuh kan dua patah. Mad iwad dua patah, dibaca satu jika dihentikan. Putusnya berarti di ja ya Pak? Bis-sama'i buruja. Boleh sampai situ, ntar burujau. Iya, burujau ya Pak. Walaqad ja'alna fis samai burujan wayayana. Wayaya. Orang Jawa itu Z-nya ke Y melulu. Wazai itu Y. Zai. Zaitun, masa minyak zaitun? Mau ngaji apa ke Pak Yainuddin? Zainuddin. Zai. Wazai. Ya. Walaqad ja'alna fis samai. Fis nyamber. Fis samai.
Walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyana halin nadirin. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين إن وعد الله. Agak susah. Inna wa'dallahi haqqu wa la yastahiffanak. Salah Pak. Salah. Intinya, Pak. Wala yastahiffan nakal. Wala yastahiffan nakal. Wala yastahiffan nakal ladina la yukinun. Inna wa'dallahi. Bukan. Inna wa'dallahi haqqu wala inna wa'dallahi haqqu wala. Hinya pendek. Inna wa'dallahi haqqun. Hinya pendek. Inna wa'dallahi haqqu wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifan wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Kemudian walahum fiha aswajum mutahharah. Kalau berarti di situ mutahharah. Ya. Ulang. Walahum fiha azwajum mutahharah. Mutahharah nyamber. Mutahharah. Iya. Mutahharatu wa hum fiha khalidun. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Yang bawah. Ittabi'u malayas Malla matabi'i. Ittabi'u malla matabi'i. Panjangkan la-nya. Ittabi'u malayas yas'alukum. Jangan. Yas'alukum. Ittabi'u malayas yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Saya berharap halaman ini diulang lagi besok ya. Ini baru sampai 5. Besok 5 diulang lagi. Udah bisa, cuman masih ada tasdid yang masih ketinggalan sedikit-sedikit. Biar sempurna ya. Siapa? Terima kasih Bu Warsiningsi. Selamat berhari Minggu besok ya. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sama-sama. Terima kasih ya.